some no ebi wo achire ebe hia nchim mame nko amano so namne honorable Richard Kofi Achena dodo na friend honorable chief enkodi nkomo oye assemblyman ma adehye wo asuonyunu ye ben baby a saade yi esi honorable machi eja na ho ye oso ho ye oba de adum me kacho ho ye na onso ye erade adum pa na enra men kan say enra sa time ana sansem we esi no na wo he ya o medase amefa kwanya isu na menchi a wahwefo ne wotifo enra ni kotwa mo wonte so atam no esi enra achi enra na esi ye oh okay esi enra achi mum ba chan okay na osu kotwa mu ko he enra achi anopa no meme kotwa mu e wo ho no mekọ adoba ewura okay enti metwa mu okoro ni okay na chichiri mu meme twa mu ne de na bibia nsi wo ho emum bonte gold mines ebeye adwuma bi wo yamantam han mfi be adunu ene na adunu no ntam ne na say 20-25 years ni 20-25 years ema omutripu shompu bi egu ho no mu bebrebe a oba shompu no esi ho se mountain afeja to no shompu ne ye de ade a shompu ne ye ahorobo se omohoro wo mu load na aha waste na ewu mu no abo na ebeka mu no aya anwa ne abo a yetumi de ye concrete adwuma okay enti abo no gu won ye oba age asase tam kete ena eguspe bebe efiri be emfie dunum ni oba bontefufuom enclave ha no mo a eno ana ye sta ye di bitwa blocks ye di be ye concrete bebe a ye ene kumase dodona ba be fa afodi bitwe ha ena edeko asat seme no ka sei asanko gold mines ya omo ye mantam ha eye adwuma omo sa abo ni bi omo de fele ya kwan ahodo na enye no edemaye enti asamni si ye na ye teye no ye ro hye ko ho because ye ben ho ye tobo ansa enti na che se abo ne anwea na egugu kro no mu a na ye de efi se eye galamse no mu di ne wo kro no mu no enye sa ne mum eye adwuma sa company na ye be 20-25 years ni eno ma be dampe sa waste na gu o mebo a me pa cho sa pepe ne okay to aso nti o se e ba sa na ye dey ye tene mframa me se o ma ba ho no mama oye ne bi ni tututuo bi ekoso no ye frɛ ekuo bi bontefufu assembly members caucus enti ye se e bontefufu han de ye bi to na mo na yakɔ na yakɔ akɔhwɛ na ya ma o ma hunu sɛ ye opinion leaders e wo mantam han ye no wo makasa by itu mi moto a mi koduru ho no na o mu kɔ ye kɔ ye no ye de ye ni kokɔ hunu sɛ assembly member no atu no ho asi ho no mo a o di dwuma bi sɛ omo esa abo no e de efele akwan a ewo bontefufu mu kudu no mu no eti uduru ho sisi ye ya omo trupu abo ni bi e de agugu kwan no ho a omo de ba be ye adwuma enti eno na wo masere obi afem ne machine a wode eye se adwuma no ama wo ana omo koto afidie no so no mo ye se omo be track afidie no de akọ ana afidie wula no so ni fie echi pe ena se adwuma die no ekoso nto no wote na hwehwe mu no ena ohu se omo track afidie no eko ena wo ye ne se o makwan mo mfa afidie no nko entie ne die wo mu no omunya abotre na won kirikiri mu nkire wo mu no mo te da bi wo ma beto afidie ndie wo mo de beko according to opinion leaders ya me mekoto wo mu no kire se assembly man no kora de no ho o won shop ono oye mechanic motor mechanic a wasa tonton cement ni ade enti ote etututuo no ne ade no ono wo firi bi shop ho ekoye okoduru ho no o mo kire se ono o mu di nkomo beginning no ema penyina no woda wo ma no ka kire ne se moment ya wo mu do wo nsa so afidie no mo ne de gise
asɛm no kokotwa office enti omo bibia ka onya abotere na omo ba office ya na omo akwa na police for no mu free hin police for no de omo no kire se omo nim ba bi a omo free okay omo nim nipa esoma a omo nti beginning ne kura de adwene mu no na yesusu se asanko gold mines na e wo ho mprempren ye adwuma no na akofa saafo no aba bedu ho enti ya kire ya ye ko no omo kodi nkomo no na ehu se enye omo no men na omo de omo aba ho se omo mebo omo adwuma no ho ban no enti omo de omo ko ye na ehu se ene saa anti robbery for na aban de omo aka police for ho se omo hwe na galamsey adwumadie no yentu ase no na eba bedi se adwuma no enti omo de omo ko manso bibia na kasa ne nyamu no assembly member ne no omo bedi nkomo a enti ase anya adwuma no etututo no koso no etuo no ekobo transformer ewo kuro no ai eno de yate se transformer no ama enura kra se omo da sumu but ono abode mi busa ne se anti galamsey tax force wo ebeba kuro bi mu a na ewo de o mate ewo de omo ede o maso atoto form ne intel so manya ansa no mabanti se kuro ni mu no se galamsey bia nkoso se yense nsuo yense forest yenye hwe a ebeba ne se anti galamsey tax force no ebeba kuro ni mu saa no pa no ababe saa operation no ntwa no me gina afidie so ka kire wo se ye bonte fufuo mu mantama ha no mo galamsey dwumadie no ebi nkoso a na medi atro e de akire wo man Ghana ebi koso okay na so aban no efira se se obetu galamsey no so sa no o the measures egu akwan mo se ema obi a nko forest nti obi a wo forest yentu no so sa obi a oye adwuma wo kwan ho yentu no so sa obi a oye adwuma wo nsuo ho yentu no so sa and yene ankasa nso ya fa ato ye ho so ye last meeting a ye koye assembly no epaw committee se yenso yenchinchini na wona a eye adwuma wo kwan ho no yensizi wo mu wo hye so pa wona bu DC na ne ne abe na enso bia omu koyi enye forest wo de senka ye galamsey kura na omu eye ho adwuma na enye abo na omu sana 1 enye forest 2 enye kwa ho 3 enye nsuo mo adwuma na omu ye no enti na yese oba kuro no mu a yes omo ye omo galamsey but 1 enye kwa ho 2 enye nsuom 3 ena enye forest na omo license omo otumi se saa adwuma na omo ye no omo ya na license de mimi ntumi nyina ha no mo nkire se obenti ana se asumafie wo tumi krata e ma no kwan se won koye adwuma okay na de ama ye ni abra ye de ano ato asem we mu no eboro na wo mo bo assembly member no ni nyina ama wo mu video no wo no de aba out no amem ana time assembly member no call ho no wo mo kokasa e no wo mo amuno ba na ECG fo aba ho abaye adwuma bi a wo mo ada wo mo ni ko etu ono no tu moto se o chesi ECG fo no se etuo aka transformer into wo mo mla na so wo mo bambo bi wo betumi abo se be ya enkachi fire etu ono ohuri tina moto so a moto ne de ne ko no ana oyi phone se ofre wo mo so mo duro chira ana boys no enye empanyimfo na ne ka ho no boys na ne ka ho no ene ne sia o ada junction so boys be police for ni bi anti robbery for no any police for ni bi no mo say police uniform police uniform okay eka boys na wo kura saa etuo no ana wo muhia no nto wo muhia no na etuo phone na eta na so no wo mo no nim nipa ofre ana wo friends assembly man no so woni bra enti wo duru wona na wo mo to share no so a wo mo ebo no ene boys no wo mo so wo nya wo mbekọ ani mo mbekọ akopata na enso etuo ne ade ne ntino no wo musuro se no musuro wo babo pini ho no okay enti man na nkasa afidie ne ye ne dia no akire mu a
no already no more than ashaka bi mu dada enti wo mo koduru ho no mo ansa kura na ono no ho se assembly member no wo mo ache no e de na ka wo mo ho de na ba okay enti asam no nchire mu no pa no enye one galana no wo mo ye okay ya abo e na wo mo sa abo na eno abi na ye dan ho dwumadi aye die nyina wo mo sa de bere ye okay ena utie comment ya hodo a eko amana na wo mo twa wo mo se eyi pink no me mblemu media fo no because say mo dodo na enim se de galamfi adwumadi no esitie enti bibia mo behu a ye concern ne na bi etesa no mo so mo fa ne se galamfi adwumadi na eko so but sa pit na e da wa wo mo twa de abeto no even plant ba akokora entumi nsim na nka mpese afidi akogina ho aye adwuma Matiase oba shomp na aye trupu agu ho no mo na baabi ani kalikali baabi nso ani ni yemu hu kakra eno no ye de fra anwa pa ne cement ne ye twa blocks no de twa blocks ti e ho no na ase o mo de machine no asa ma e ho no atwa amana se page Matiase enti wo a wunnim ne de Matiase oba obeka se galamfi adwumadi na wo mo edi no ho enti me de me sere ne se ensema o mo kafa assembly member no ene ye na honorable DC ho no enye no koresa mpanyufo entu mpanyufo mo momala na honorable chief we ba say no be na nsani assemblyman no motimi akope bail amano motimi omo echiche wo mo ne ade eho asem etesei na yemfe nkomo nsi okay bail ne de omo ye se wo ntimi mfiti prekope mfa bail e ma no yempanyufo ko honorable PM mo eno na ma honorable DC ebem okay nti eno na mpanyufo no mudi nkomo se omo situation no na de ebro na si akọ omo ni padua mu no woka se wo de omo tuma asem foforo bia betumi asi nokre nti omo sere police mpanyufo ma akwan e ma ono ankasa de omo ebebu ayalesabia okay omo eje ayalwe nti nyame ya adoma omo ahotomo no na bill se mo ne ade no ehun komo ebetumi akoso sisi ame no kasa ide o ayalesabia ne phone yen sentumi nkan na the situation ni ntino yen pese yen ni bedi nkomo bebere ade opra kese obro no konu ma opra kese obro no konu mu unhu se moja bi firi no bet akoye yintena se ye dufu no nti u bleedi wo akoye yintena na security nsensem ene akoye afidi kase so ntino ye wone me bi wo ho no ma yen pese ye de betudwa matewase yen pese ye de betudwa matewase kofi enipa bi mo ke kanse bi fa assembly member no ebo ni dimbone ene ye no honorable DC ya asemu ni no ho de bi odi ono wo try se asumdie beba ye besere empanyufo entu mpanyufo mo momla aye nyina yenko ne yemfa ye ni nkonko hwe bia kora ade no esi no na adanse ye bi ewu mo no ene edi okay sebe ya obi antana be bi nkanse bi a sebi enim na yentu emu Ghana man eni mate chief eyabeka say chiri why upacho medasi yo that's it ebusiafo nti we ye honorable Richard Kofi Achina dodo na sarmra ne se honorable chief ena yete ne nkenti asante we susu ye the other queen of nkomo no so hu nti we na wame ye hunu asem eyampa se yes o se galamse ni de omo ye na wabranyame na mom at that time at that particular moment ne se ne esi ka se nipa no so gala no onye ne wonsuom se onye no wo menka ne se forest kwan ho na se bi asase pese so na ja boys omodidi kakra senka enye bone o asante ka nkenye bone nti we de anti galamse tax force for no e bia omokotraso sene na ayi first reporter no or unit committee member no oni edi nkomanda wo ka se ayi wo bu mo for no asefo die ne ya ye no kore as police for no yes omo adwomo kwa asemo ka fast excavator no yes and then nothing will stop them omunye du ho na mo de ye den en kran so ne say excavator for ma wotu yi say for ma wotu ya na odutu galamse for ma so na wotu na osade tutu na tema omo de
Mom say na tie no so de yes 20 years adwuma no a nkrofo no ye na no bi na omudi si o madan anu bi na ne o mende asante send you was his son kwa mame ne koyoba fo ni nkomo free the Black Star Square na yenhwe de ekoso honomo anopen kojo ma chen Pejo Sumenia na ho ye oh boko ba nya boko on sesa bebre akam ebeba why koyo ebeba ati GBD koyo anopai una ugina Independence Square kanesa na ne yefrene Black Star Square hot say empedinfo akese nsia ene ye kra wo machi no hot say bomenkomo asantema eti oni wi aseti o but I say send obita and obipimo Black Star Square aye sum and aye koko e aye hanu se nyina ne se ena no squada echemu na Ghana so entem kete esi ma nipa enwotwe a na omukodi djuma ma oman no elupre ala omode na mu ekonya akwahia nipa ni nyina efi mu no na amamre ne nhihye mu no na wo se emre so se ebefe omokrabre ntene na enra no na wo twetwe mu no mo ye muslimi fo mienu ano mo mu no mienu ano mo mu ne de no ede ma o mo esi wo mo ntene na nipa nsia aka Dr. Edward Kofi Omane Boamah na so na Samuel Sapon Dr. Samuel Sapon na so na Samuel Abuaje patron leader na Air Force One ni san no mo kom ho na ne da ye pe omo crab you be pemu Independence Square na Black Star Square 24 se pata nyina wo se omo wo mo bia omo nyina wa ha wo be pemu a titi a me no kasa ebi se former president Kofo abi pemu wa ha that's so President John Dramani Mahama and then the Vice President so ha chief of staff wo nyina wa ha asofo to from Danka Williams eba to asofo bi a wo se pata se Ghana hanom no Boamah Ghana chief ko so mo nyina wa ha oba ye ma me drama fo mo nyina be pim wo ha no a eba the military command and so mo hierarchy nyina wa ha IGP so wa ha MP speaker mo nyina be pim wo ha no a NDC so from national chairman EDC regional and constituency executive nyina aba be pim wo ha bibia koso wa asundwe mo ban so a ewi mate but nyina ne anopa na ye nam kwa mu ba no na nka ye fi se nka bia o nam kromu a ubehu se bibikese koso wo nkampoponi mantem wa but enye sa enete san se nipa no do na na ko omunyuma so ena kwa efiada ena ha enya so enye holiday ntino uba wo mo ase ewutwa kakakra wo ayi ni mu no mo ena ababa be pie mu ha nti se na nka na ye hwe se nka atoyente mo esi na ye omani nyina de no na nka omani nyina de omho be hwe mu no enye sa enete ebo akwa ete akwaku ena abodom pe mo hanu ma omo eyi no ha oba political party e wa ban mu no omo nkofo ena edosu ye wa ha papa anka ye hwese nke bi hu other political parties ni omo members say bi anka be hu no omo so abodom pe mu nya de so enye sa ena te but ni nyina mo no political party no omo head no e wa ha no ena former head ni so bebre wa ha no ma mehu Justin Kudu amone ade wa ha so na pola fo ko mu nyina be piem wa ha no ma omu nyina ba beta djuma de ne tia koso samra me no ka say tribute na omo po wa ha no ma djuma de no eguso koso so na diplomatic call no so no foreign missions no so do na but see me no ka say afena US ambassador no remo wa ha so na Liberia ambassador remo wa ha so na British High Commissioner so remo into no 24 esafata nyina wa ha no ma omorem say na ye hwe say bianka attendance ne be huge in terms of state funeral bi you know and ke be huge you know attendance ne say that so they compare Professor Mills there or they compare Jerry Rollins there so na the rest are omo film a ye state barrier ma no mo ye state man all the to form there na make us away no the euphoria attendance no and said that English compared to the rest of the boy no but ni nyina no zumedi no eguso a bibia ekoso a we say me diga kan we market areho no de uhu akunafo no ma mu kunu mu afiri mu na uhu omani mu na aya areho self especially Muntala area no
esan sɛ wobɛpie mu ha no a yɛnyinaa yɛayɛ tuntum ne kɔkɔɔ no ɔno deɛ wayɛ fufuo yɛnyinaa ne sɛ Islam nhyehyɛeɛ mu no ɔno ofi sɛ Awurade na ɛma na Awurade na ɛgye nti ɔhyɛ ne ho de ɛna deɛ ɛbɛsi biara so Onyankopɔn ne Allah ɛhyehyɛeɛ nti ɔno deɛ wayɛ fufuo ɛna ɔde aba ɛyɛ dwumadi apart from no deɛ obi a ɔwɔ ha biara ayɛ tuntum ne kɔkɔɔ ɛwɔ ha no mu a mene wo ka sɛ dwumadi no ɛgu so a ɛkɔ so nti yɛgu so a yɛwɔ atwɛyɛ mu a yɛhwɛ sɛ mpanyinfoɔ ɛbaayɛ president ne vice president no ɔmo ɛbɛkasa wɔ dwumadi but as at now no na general secretary of NDC Fifi Kote ɛna na ɛma tripu ɛwɔ ha no tete and saa mmerɛ deɛ tubu session from the ministries to the parties ɛna to the military command ɛna ɔmo tribute saa mmerɛ na mene wo kasa na ɛdu Fifi Kote so nti yɛnim ɔmo bɛba after him no nti saa na dwumadi no ɛteɛ wɔ ha no media Kodwo yɛbɛsa aba why yɛbɛsa aba nti pensuo bi nom ɛma me yɛbɛsa so aba na yaba bɛtoa so de afiri hɔ asɛn when na ebia bibi ɛkɔ so ne sɛ obetia yɛ na so na quickly yaba na yaba why me da se yo absafo nti we yɛ nua kodwo baafoɔ ɛna yɛkɔ ne nkyɛn ɛwɔ nkran ne nɛ yɛwɔ yiem kɛseɛ pa adehye makoma nwɔtwe ne cry ade achi anopa se ya krafie se okope bibi ababedi na onim se anopa no a wadware afa na tade ahye na wokɔ adwuma no ana okra busua okra yire okra ma na okra ne colleagues onu omo office o chale me kokumasi abasisi a me kɔboase abasisi a me kwaba no na ne nyina wa Awurade nsɛm asto sɛ no obaba bedu bio na ne nyina ɛwɔ Awurade nsɛm no obi kan sɛ wasɔre anopa ne de wataadeɛ wa na wobɛhyɛ o na enura nwumre no sa ataadeɛ no wa na wobɛwura otwedi ampo nyankrompon yɛ ohata mu no nkumachi no wɔno ɛna bɛkyerɛ bo mo kora de ne de ataade no ma ngorompo ataade no enye sɛ bia obi kora kwa kutwitwa ataade na woro de afiri wo ho ɛne omo ni padua ne nyina ɛkɔi to the extent say na ɛdene say be identify say we ye Yaw Boamah we ye Samuel Sapon we ye Mutala we ye Alaji Muniru na jese akwa ya rahosem nti ne omamu ni nyina ene ye kaboma ye state funeral ne state burial for nipa 6 na ekechire no mienu de no mo ye nkremofo nti makaya last week Sunday no mpenimfo ginam ehwe ma nkremosom kwa so omo kra omo kama ne ena insia aka no omo edi ho dwuma e won kran reporters all grounds ne be koso bia ye de bebremo ne yesa so asante asante mai so ato abese no ye waye ti ebi sa de no kra so be si wa asante helicopter ne bete to asante na asante so waye mu nti yi kese pa asante de chese efi ayu wa nyina ye butu no basa yi di te yewe no mesem de ya ne omoye no nkran de o se ye de ya adofo firi ba bi aba ti anya nsuo de mba numbe nsuo de omba numbe so ne wia adofo firi ebia echichiri baaye no so ebi firi Kumase Dr. Samuel Sapon Samuel Aboaje na busua wo Boase beko so hu omo kwa kodro ne ebe mom ba bi ahye ede ya yefunu no soso no yesukura ye gya himu asante yefunu no be da woka yefunu no be bo nka ye bi se bibi ntom untimi nni ne se ne bia o pese but ede ya obete kakra tuma asante me maka se eyi no yes no se yi pa aduane a okondo no mafre obi a wo ye yi se wonye aduane a okondo pa de me ka kire se enye yi asante me so me ka kire se eye yi ei me papa hwe me maami ahwe me nyame aye madom me papa hwe a hwe me ne me maami hwe a hwe me no me na se me wofa bi ana me anti bi hwe a hwe me no nyame adom wa hwe me ama masiye me anti no ana me papa na me maami ana me na se whoever minua no wa firim o firim no yes ye dia reho adofo be ja me
me feel say or say me ye share me nua na ni monyam. That is in the last moment. Bible kra ka say so obi wu na se yanye de yanye yi a opon bakra so won fa so e che na minim the exact words e na Solomon kan e just ye se na ni monyam e me no ya adwi e kotra so ana je me kan say ayi no obi na enye yi e kwa su no ni Yaw Boamah na yentoto ye obi betwa bi ansa na watimi asu obi bedi kakra za da obi awo de be ma na su wasam na waka no ha no pa no say a political party bi o say ni pe bia bi wo ma no in fact it was a political party bi atramo fo we fo basibra fo we fo akron fo mo omo we ni power koma ko wi sika also obi ko tete baby ko wi we strategy de bre yen obi obi atem say medium be di watem mo na no ya so tv na camera na su say o si enyom nyina bi wo mu nti no ayi die ya onye mfa nkoho ayi on say obi bi chenchencha abaya hye ni pere ni munyama o ti ase no ye mani mu bro ti ase me ye but kwa no obeko na say o papa no ma mi ye free yi ase yaw na afi me say I say buffet on say na maka I say buffet and before they say now they o ka buffet asem I say buffet na ayi na se kwa ye wo fufuo ente pesa na funda ho anopa no ye kosie wi a ye ba be di fufuo na nipa nda wona boti team dia sem na wo ka no enya mo mpedi mu from fan free yi wono no kra na wo ko no obepese ye betena se ni ahye atoto na chi ya ma no dan se ye nyina ne bekro tini ye oda ho a ye no bekro kuko ye no bekro pike ye no bekro asante ebo ye no bekro na ye kwa ni ye dress ye ho no ma bo so madam ene kuko ni nyame nko pike ni nyame nko asante ebo ni nyame nko eso emra na nipa no da ho no na ni so wo so nyina ne se kuko ye no bekro ni ye dress ye no no ko enye to fo se ene ni nyame nkro ene ni nyame aka ni nyame yo ene nyame nko edi ya ayi ye ni pe ye etutu ni maboko ya reho na wu ye ni ye ye siesie na chi ye first no de se na nam si ye yi no se na nam si ye yi no na ye no ene mo asisem ase no kan sama ye se ye bia asante ya ye ni ye na na no de me stop no ye de no ya ye ni ye asante ebo adofo free nkran efri ayi takrade efri tamala ba be jam ye wie no me momba bi kakra di dia asante ebo ne me ye di na kakra nwumre se ke mu free nkran ba ye mu besa akọ ekom de mo enti ke mu nkodi di kakra we ebo ne mu ncha kakra ebo ne asante yes hu talapia pa mu talapia we yes baby ya heti enti obu ho a obu okra o yare bi wo no so o sa wo no so no de ba no pa no ate ama awo ene ewa yie mu ko da bi asante nko ya unim asante no se eye na omo aya na eye omo dia no omo ntimi ni die o aduane kra ne kon no but obe pese na oho aba be hye no obe hye omo ye wo ba mete bia me wo mu no na wo maami ewu na me maami ewu asante di asem na okay wo na maami ewu na nya mea me de mi beja o na ma odanfu mi beja we Bible say is it Romans chapter 12:15 ni omo nsu me ni usu asante so eni omo nsere no wa ba na mi su asante Yesu anopa wi ye nsu anwumere ye nsu bio ade achi kwasi ada ye koto nwom koda nyame ase wa so dem na ye bedidi kakra no na wo na maami ewu me ba nyina me no besu no o sa wo mi su o eti mi su kakra o se mi didi she ede asem na okay ni yafuru ya eti o so odidi na o wa ye ayi anwumre ye di na kakra na se ye yes ye 5 ebeka be 10 minutes ade ko modina be full and to say ye no ai ene ye bedi nkoma fa ye se o de omo nche o madwe se yes sa na se ko na se ya se no ya ye ni ye twa ntoma ya ye twa ya ye kwa kotu asante eye business omo mo tontoma fo no mo odwom no ye ko tontoma fufuo ye ko to osire akuta eye business
Eye business was ate. Where boss wa for no mo beto to boss wa ye na se no. Ei, na nye ya boss wa chinchinya. Ye koto na nche o mayanka. Ama ayi masa abu. Abeto to di ama ye no. Asante nye business e na di ama ayi fo no. Hwe di na ni bi ni. Decoration ya deco ya boy. Eye di na no. Oh, already. Where after party. After funeral party. Na rent to any fair. Nika we nyina nkaka ntuma fo no. Oma pempem fra ene so man bo life we yase me ye. Oh. Enti me say one frame ye kura me ba. Me betina ho be bia. Be se di asante yase akono o. Eyakọ. Yase akono no. E man so omo pam kaba no ne slete no ma ne fata omo fiti omo. Oh, Come. Ayedina no osre. O dear ho. As I do there, my body can so mesaba. Ya twazo. Mesaba mi atwazo. Ka DJ we ko bede wanya adwuma ye. DJ ne machine. Wanega. Ba ko fa no. Iti no. Enra so doctor say ya wadutwum. Asante. Enra supporters of Dr. Osei Waduchum Kofa forms. Said the supporters the fake forms. Yes, it is supporters no. Emno mo Kofa forms no. Oi, me hu yaw, poku mensa. No. Poku na gina we. Yaw, na mi sha. Wa chira odo. Poku. Won say omo maka na omo na yi we ayi. Me fa ni mem. Wan ya. Nya yi wan kwa atin. Okay. So on na wo boss afa ofi kuma said wa kwotena nkan am wetimi kura wa you grateful say candidate boss eta wati NS na NS e ba ko no kwatin ye friend say kwasi kwatin o so ko primary so nya onko ezo nya 12 was 13 anya yi but ya poku mensa ya na ba ko no akosa wa so zero a lawyer o abia o no kusu no sisi akosa wi o practice akosa ye practicing lawyer or practice it o si hu akosa wo mu akosa mo boss money monyam sisi die kuku a sisi kura de se me kura na me yam kura hye me eja bende me ne ya poku mensa ni nko ya poku me nima de property ya poku mensa ya susu we nyina chi susu no o friend na ye na hwan na long story into atua e ye we nyina de maya esusu ya wo ntenenka obede adwuma dutum wani nyina ya wo ntenenka sa na ode menua ya sa na ode abrabra so hu eso ya yede ya ye bedidi ansa na ya be interview no what I say ya boku mensa machi o sire asemba ye nya abotre bra ya menya abotre oh but enra mo ya de pa from namura party office ho ena mo kofa forms no na yawe munya sika we 1 billion nya sika ketwa o munya we ya mo supporters of Dr. Osei Waduchum mo de 1 billion akwaje paper yi yo mame nchia Ghana fo nyina ni titro mo maje pin team anopay na chia party for omaje pin so eti na me fan check ese so mo eden mamo no nyame ada roma se de osi hunu dwumadi ni se de esitie na wonim ne ewo mu ne se wona edi ye ni ma ye kopeke form no eye wona eda Dr. Osei Waduchum the foundation so was there as part of an onejuma way on the constituency no or trainee and I saw the team of Makoma Konkwa 150 okay in engineering and medicine and then this was the say opese bosomtwe say that chi bia no na ho me gym no wo fie no na ko be ho say engineers be Makoma Konkwa 100 aboy refie say e ba be chia no na ye ka constituency or another district or my mususwa engineers wo mo atimi adane o mo constituency na nia na chese wo de wani kire bosomtwe
It is a mmɔfra kuo saa mmabunu no ɛna almost stress almost person almost da ɔdɔ soronko bi adi ɛde kyerɛ doctor yɛ ɔsɛ adutwum ɛwɔ ɛnea wayɛ ama wɔn mo ɛna ɛbɛyɛ afoforɔ no mo so bɛhunu sɛ ma papa no akwanya nea ɔmo anya no ɛno nso bɛtumi aso ɔmo so wɔ baabi ɔmo wɔ biara ama yɛ nyinaa yɛtumi aka abom adane ɔman n'ani ɛno nti na wɔn a ɛtaa doctor akyi ɛne saa ekuo no edi anim ekoye bibia edema doctor yose de twum it is already video na mpanyifo ananke di anim ankasa ye Mr. Opon bi onum no ye kra de ya mamu bi ye ntimi aka hwe efiri se ni amofra ne ye kwa akoye no mofra na je se omo kwa akoye dia na de ye betimi ayene se ye beta wo machi wow me di amedi o a ye se me make arrangement na me ye vote of thanks okay edema party no na ye tam form no e de koma Dr. Yaw ɔsɛ yɛdutwu nti na sɛdeɛ ɛkɔsi ɛwɔ hɔnom no o boss Ade atudwa say ɔsɛ ɔwɔgyidie ɔsɛ I believe my party will vote for me and make me the flag bearer yɛpoku obi babusa sɛ o boss Dr. say yawadutwum bosomtwe member of parliament former education minister papa yi Dr. Brian Champon Kennedy Japan, Vice President, former Vice President Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, Kwabene Japan, Omo Maka, Emunuhum, Empusuno, Enhunehuna Nebia. Nkyerɛ nkamfo no ho de. Na wɔsi ɛte ase ne sɛ dwumadi a yɛdi sɛ no ate Dr. Yose Adutwum yi a ɔka sɛ ɛnyɛ yɛ normal politics na yɛyɛ no. Baby oman na dru ni baby oman ni gina ne nye dada politics a we are say no minimum baby gina no politics a adwene mu do politics a nipa kro na ye kana asem no ho tema ne fama e de ma oman no ene NPP amanyuku no nya waboa no ho se wo pese otu franka di oman ni mu asem na ye ka enti nye ye normal politics no because ye amanyosem se ye de be primpuntuo yebema afoforo no mu so adiye na o ma setena mu aye jojo di ama wo mo na ni munyam aka party no na enam so ama na tre aka Ghana fo nyina eno ne amanyo sema Dr. Yose Adutwum e ka ho ase minu mienu ye ka Dr. Yose Adutwum na se ye boni din a ne ka ebata ne din ho ye papa no odi stem juma na so obo stem ho de ro na papa na otimidi one day a commission 80 projects na papa na what team mofra ne mabunu wo engineering ene na sefo ni mu na sem na ye kana na papa na America aban abona baso na se de ebibiman nyina eda na mo hwe no adane omongo masua eni na eniema ye ka de bata papa no hano menyi ni se wona aka no ye bebo ni din a wo kasa ne ema bi e de fa no ho eno ne kire soronko a woye ewo afoforo nim omo so maka so omo dwumadi omo di abetimi aba omo din de na mum de enim papa Dr. Yose Adutwum ho ena ye betimi aka eno so ne ade a party no baby yiginan akodi ntwo in 2024 ye obebusa ne se kwan be ne be fa so ahyehye ye niema ye ni aka ye ho abom ne sent na party for no ka kire party no wona ede omo ho abasa ye nto omo so aban ne se ye hwe usu no oban oniema a wo ye enmunyam ben na de bre party ni oman no wana mo a wutuo no so ben ye nso ye bedi wo so ama ye hunu se ye kyekire oman no enam ye so ama mpuntu kese aba oman nim enti se udi sa ni pekuo we nyina si ho no ma na ne odanso no ne Dr. Yose Adutwum eno na party for eka agro ne form we nye abonten so adwumadi na yedi we a delegate system delegate no ye ni baby obi ate any baby obi awo enti nkoma yedi no ye ne delegate eno nti na wonte ise ye wa abonten ye so pani pass masi ye de sebi eniema fin e de ka party na ma party na mo nyama ba from there bi eno no nye ye strategy so no na manfo any da so de ene ka I will tell them say I am disappointed woman because yenim say eniema e was here projected
the party's integrity, the party's reputation. Near Timia share party for him crying. Say a share good year, Nemumi, a kind of woman near Sha, you bet me a concording, Eddie Ag to me at the Ama party in 2028. You bet me and the son, so I Dr. Yaw Boamah or deep party anymore, MA Cosa Sano, any here. I know that party for neck, I know that delegate for no, I resa Eddie Ashay Yanoa. Now so I bohu de ru Ade Akye Ghana for. Okay. Mate yaw mame emfa wonsia ye wohyem well nyankopon kam ho enim se mo be crisscross the country, the length and breadth of this country na makam nsem Ade Akye eye party ma delegates no na o ma take decision nyame nkam ho mana muntu mu why bibia ni so a ye be di nkomo ye da se Mate it bara se ba ye nya abotre mate yaw anope so de so ni tia say we na intensi mate be di nkomo wa chiri wi a wouldn't say that sentiment ye did akoto mujem yes and you know say ye di die ni ne ma be nyina beba fo na enra so ye ratena ase enra ye ratena ase me hu say the former Ashanti regional minister Bosom Chideshie Honorable Simon Osemensa Koho me hu say former defense minister Dr. Eye Kwabena former defense minister President Kufuor Nwen also so Koho no Adokofo Dr. Kwame Adokofo Koho na me hu yera Alankojo Chirematen na ono so ewo ho nra omo nyina akoma yera ya kontie nim say in the coming days ye be hu wona obo so say mobile yera na so de bia mobema ne yakwa na exactly the point. Until I make us Ade Bia and say ye nyina ye. No correct. On say bridge ya ba Santa Mine. Aka ye nyina ba bia wo bia. Aka ye nyina nti Ade bia ma me fo afidie so en kan kire me nuanom ne titiri party for a airborne to a e ama one candidate say o Santa Mine mu ba bia wo bia no ma ne mra from ye hunu say bridge aboye na Ade bia no enkofa asemfufuru bia ensambe sai Asanteman ni emfa abotre endi ejuma ewa bra ene ote kokoso ene asanteman nyina ade atoye ni kese no na animunyam enso embrem tidie bia no enye boko mate medase ya nyame nhyirawo nyame kanso yeah observe we ya opoku mensa kasamafo boafo soronko edema Dr. Osei Yaw Educhum ena yene no akwakode nkomo enra edomo a omo edo papa ya omo kofa krata the 100,000 Ghana cedis connected to hono no 1 billion kofa many Amsterdam came so the 1 billion koje paper your friends say A4 sheet they koje A4 sheet be 3 or 4 1 billion na they koje paper no na anye ya sika no so ase o say abokagu but meaning say doctor say wa dutuma carry no ho wa share edomo efre no na ode atusa na mo no wakofa form si ensi uwi a o de be asante say 5 billion na de be ka ho akwa submission no good uwi a o de 500,000 Ghana cedis aka ho na de akwa file yesa A4 sheet now with the 1 billion coffee. No, I said the 5 billion account. Yeah, politics na yes, ikafu eduane. Oh yes, politics na yes, ikafu eduane. Na mimi ni umienu anteba to say yen. Na I'm glad to say my year ways MTM. Cause abadam. But there's some how. Oh, Edio ti omo awe no. As a watu boss na taso no. Nka omo senke ka omo to send ye de no. Say obi 10 cedis ukura free to obodua masa amanfo ne metifo kon otrotrom 50 pesos ne 1 cedi ni 20 pesos o woni ndi be bom dua nyina be piepiem obusa say ya 20 pesos 50 pesos abro so 1 cedi no mdia bom obi de 1 billion akwakoje A4 sheet ma me nkondom kanji nsu ya no pay empensu papa nom de bia me ka kire wo say ni pedua no mu zoom lion so no mo clear system ne mu nyina menim say Friday eja ye wayem de ye won krani de ye okumasi
ede ya boys yi ombe frafra ne ma kakra mo de monom wi a monom kanji nguso so ho na nkre na no so nche se na dakora wo benum a wo be wi ase wankwa nkoduru a wo kwa konom kanji nguso no na wo be hu so me nua no me mama kwa ba ya na mo ho ye ya kubadum ye de rade ase no pe ma mentie mu e de nsem na mo de free ye kanji na tena ye de bra ye akonta ebeda ase na no pe su biem ya sa tena si de bia se de ye no apomudin church na egusu ade ma etiefo ne ahwefo anope so yebeda etiefo ne ahwefo na so ase kanjimre na adu na akonta de bia se de ye ka no abra episka no na yese pra apomudin sense apomudi wo fie a de anije ebe fie soronko kra nti anope ansa na akonta yebeka yensem no na topic a yepese ye hwe se ensunsanso a asunsanso bɛyi na wonum kanjin energy quarter ɛde bre onipadua ɛne nsunsanso bɛyi na wonum ensukaye na enso ɛde bre onipadua your voice mienu a ebi di ka bɔ ansa na yewura yensem ti sɛ voice na ready a nim sɛ are ready a Yaw Boamah sɛ nye ready so a ya grace ni team no mpacho sɛ are ready a mo me hu na sɛ yemmo ansa na okay nti yentie o momra before na me ba best start ya no kanjin no na me we call something bloating. You feel bloating in our stomach, like you feel like good idea and digest it. I find it very hard to even go to toilets, and then me feel uncomfortable in my body. All my body, my joints was paining me. I feel so weak, very, very weak. That's very difficult for me to even stand for maybe an hour. See, now it wasn't easy for me cry. Mr. T first day Mr. T say me fano. Me fire me 1 cup no. Ade tie no me call toilet fine ma me ye from ye free. Before second one if them who say me sweaty. Then all the body pains was going away and I feel strong again. Now before na me ba befano, now it wasn't easy for me. Krediane kra na me ntimi ndibi because me no nsuo bia na se mefu ahye. Nsuo bia menum bia se mefu ahye me di aduane kitwe bia se mefu ahye me hu hiahia me medi aduane bia buro so ama. And aduane nso ense me di ne 3 times so me di ne once a day keke kra na mefu ahye the whole day me nya comfortable na me see severe headache. Ne aduane ne so hyehyɛ me bo to say I say it wasn't easy for me. But me started far kanjin sisi ade nyame adom. If I'm able to complete the 4 gallons I think me sure say this yare require beba view. Nsuo na very, very good. A very good pan, the main candidate, and very good. It has helped me, and I'll continue on taking it until everything will be fine. Thank you. to we first voice first voice okay yentie second one that's just okay. Good morning, Daddy. Yeah, kanji water need a very good water. I started saying me fan symptoms na minya nyina concerning my cancer no symptoms na minya be my stomach pains, my joint pains, nyina is gone. I don't experience it anymore. The kanji water there is very, very good and I recommend to ubia unya cancer symptoms. Bia o so no pai bi o feel say o pese on fe ni yefunu mu ye ne basa ni ade no. We recommend the kanji water matani background. Very, very good. A very good water pan. Okay, that's it. Nti mpacho voices ni mienu nyina no. Good. Adanse amanfo odi. E de fa kanje no. Okay. Nti bia na ye ka se kanje no enye aduru. Yesu. Enye aduru yesu. Wo hwe first voice na, unse na okasa se aduane ontimi odidi a nefu ayekutu. Onu nso ase nefu ahye.
un say ye start ye maybe start me ka say insunsanso a wonum kanjin water unya no nipaduam ene insunsanso a wonum insun kaya unya no nipaduam un say ene first voice no akosi su pepepe wa mai differentiate between kanjin ene insun kaya no un say so fa kanjin no sha say so wonum kanjin no afi odidi a ne mai mre ne fun hye biem ne ade boa ema otimi edwane timi digest well ana onum first na onum insun kaya no onum ana ne fa hye ene ade afi onya bloat ni ade zini na ekosi se kanjin energy quarter there ensama ye ka no enye se bia ye betena ha ai muslim kan ye ka unso obi hwe ya bo modern na so bi hwe num bi hwe na obehu sunsuanso a ene ensu a ose onom nti se anopei se adanse a wati eno no kire o se ose ohu nsu a ose onom one ensu a onom no unse wa kire different between kanjin and ensu kai unse your property ba ko e we ensu no se microcluster sa microcluster no eye ensuo no wasisa nti eboru ni padwani ma entiri no enema akrot wo entiri nim emoja ada ene sa ne manyi nyina no bo udidi na se adwane ntimi digest a sa microcluster ene sa adwuma ne kidigidi power ni padwam ye system digest adwane wo nkankan no momudidi anajo osola no pabo se obi ne girigina no boni ade bo sa ade be chine ne fo ekutu sa microcluster no property e wo yensuo nim no say properties na emiensa ye wo alkalinity your microclass and your antioxidant inti saa dwumadie na edi e wo first voice ni mu no eno eye microclass eno ena edi saa dwuma no sense nso na nu wasiso nti no boa ama saa enema nyina no etima digest ye ama ahoto eti eda bafie ana ye second voice ni so a wose cancer unze doctor eye Henrik Otuwabek eka asemi wose biaya akalan wo bia no eye yale bia ntimi ntra even cancer kra no ntimi entinem na ohwe eye 1923 we discover the cause of cancer sa eye Dr. Otu Henrik Webeck ya ono ene discover eye the cause of cancer enti se sa nimdifo sei eka asem sei eto na ono in 1923 ono ase discover causes of eye cancer na se onimdi oka na se kanjin so ne de eye purely alkaline bebi a kanjin so se body ne ebe purely alkaline na se yade bia nu a ebetimi atena onipaduam nti anope kanje na age kwata de akonta ye ka no wan pe bia no ma ye chiche ye tia betia na ne cha no nti ye kanfo kanjin e de ama ona no pe se pe binom na yade de ya akonta se wahwa no pe pa na open tamakwa adwuma na momfa nche me ade nchin na wakọ shank so na okọ na emma na wote so na obre na o force ade ne beba na ade no so ma ne kra ne akonta e na ya pa eno nko ne hu fifira e beti wo eyemtim so eya ana se wudi na se dwan 90 man na jasi a bo se wona ma asa wo yare tipaye ne sa ne mani nyina no pan why check o ana bi osu tie second voice no say joint pains ene stomach pains say joint pains no eno so se wanya nsu pa no ma abebia no nso ndie oba no mo oba me check o enso emfa eye bibia emre odi padua yare na osa kokofa ntina no peye kanfo eye kanjin energetic water edema wo ena no pay haya pachoto aso kakra haji amamenti we okay ye number no beto dwai bia na obi tike mu ana se nipa kro no hwe TV so nti obepese ono so beso nsuo na hwe no correct nti number ni 0241 0241 44 91 0241 44 91 baby bia wo bia no even say ye ni nsuo ni bi kra na sa wo fresh number we a ye be make sure say baby a wo no ye di nsuo ni bi bebrel ama wo so anya nsuo no so mfa so de no na kange water ne ye kafa kange water nyina kange water nkoa ni nsuo a wo sha se onoma e be take effect wo so at once immediately na wo sha se onoma because wo sha se onoma obi wo honoma ye ti bebre se oh me sha se me nom ase me rane na me jonso odo de but me jonso 10 and I say bia me sweat but se me sha se me nom kange energy drink water no me sweat more into kangen energy drink water it take effect well so immediately now we shall say we take na yes and also san and chira say akofa or how bia betena ni pedua no so boy yi sa or how na we ni pedua no mu no every honom e balance pH no
nti wo sha say oh no maybe say oh how ne sankeka wa boni ye woni padua num nyina free ho no ti kan na je drink water ne pesa atiefo na hwefo e sha ne nsoma ye ne say enye aduro eye nsuo na ho ni no na ahye mu ma wo sha say oh no manfa so de bie wo nsuo so ye say water is life no wo benya sa anfa so ni because enye dead water wo sha say oh no ma process na e famu na ye electrolysis electrolysis and nsuo no by electrolyte so immediately na wo sha say oh no nsuo no wo be boost o immune system na e woni paduanum na e kutia yarewa ene e ma wa honde soronko a otimi di uda ne da akwa ne aba ne udwumadie no e beboa ma na sipi ama watimi adi udwumadie nyina se testimony foforo kra yete kra ase e bro adwene nti ase so se kange wata ama ye fie asumdua ba honom kire se kasakasa na ase mentimi ho ase ayetai si ye fie ma e ba no adofo mienu ntam ube hu se oba be soro no pa na mu na edidi ye ohun egura tokro ne beria eti saa ne ma we nyina no be ma no entimi ma oba no eni ngiye na oba no so ntimi ma ne kunu so eni je nwie peye no kange na magic drinking water ama abe solve saa how ne nyina be ma wontimi di na aguye no o sha se o take kange na magic drinking water obedi na aguye ma ne chese ama ne mema ya asipi oba no so ba beye ama no so ne mayo awie peye enti kangana na che drinking water de ye kan foma obia eye nsuo ade bia ye de nsuo ye bia utim de ye ma ne ye yi okay akonta ma mfa kakranka unse na ye wie no ye wie no ma mfa kakranka unse o hwe enkane ye nananom unse kanje no ye kase di kanje na back to origin say stand kofa unse enkane no na ensuo a yenye firi abotan mu ye nanam ko afuom ensuo etafo ma haban tigum omutimi sanom enne ye galam se ni kwan ya ensuo ni e ban asai ni nyina ya asai ni nyina nti ja ye kofa bai Elder Samuel Elikim de Donu Kujo kofa bai ye dana se pa Ghana fo nyina dana se se wasa kofa ye enkane nsu na enya free abotan mu na enya free e form na haban titigum ne timi sabinum abre enya yare bia no ene kofa bai wakofa ba nti o ma ahoto abafie ana ebi o so ohwe enkane na ye nananom na emema ne titiru na o mutimi ware mienu miensa enan ba ko otimi wo be 24 e di nti first na ye ni dura ye de egu yinsom se o ye ti yesu ani ye sensu kure ya ye ko fuma yesu etafomi na wakofa aban no da sabi no ano ene sa de ade ne enne eno ana eye kofa bai eye Elder Samuel Elikim Dodonu Kujo akofa aban nti ama hoto abafie kanje na naje kwata de ye di wie no so ye kanfo e de mind obia na ebi oso o hwe eye antioxidants na unse fight against aging wunyini no ma woni padua no ese look young abebia na ma okala sa efe ye ni ma bebre ni ma bibro mututo nruo aboden enum se ni kala be efe onyini obi wo wanyini so o mi dem da so ya akora 16 years no odi bon ho sam na ne enye aboden bia kanje na naje kwata na ye kanfo de ma na no pay enruo na abato to bebrebe no emfa nko ba bia nsupa na ma okala ne nipadua no enti be nya fe star radicals ne wrinkles na wo wani nyina no betimi afu ama hoto aba ebio number no 0241 44 91 0507 and 0507 37 94 74 Brahma UGC about root o friend number ya empanyfo enu bedi nkomo na nua bia menene anchirichemu bia opibia no menene di nkomo na watwa ne nsuo dia sende me no say ya say ne mudi nkomo I have to get myself a kangen drinking water and I'm so yes the one na ebebo na your friend Avagus Roma say nyina ope shirt papa atwa oni honum na wose wo pebinum na bebo na pebinum yes watwa ne nsuo kra dia sende me Avagus on blemish white pebinum ti on one say on free telephone number no on so kro wa obo chrome around here Kenya say area ebi ho okay into your friend number we are obe man na hu se wo ha de a kwa ha obenya bia to okay it will be a wotie ye bia even if offer number na o kire ba bia o wambo na hu agent or ye closer to ba bia o no also kwaji bi you any tie from pacho obi an friend number na pebinum kama ya numbi
Mo hwe TV so Yeah, akonta no ti be. we say the akonta si afi Yeah, no be. akonta mfie ne bia obo ni fie kira obeka say oh say ba nam kanje na naje kwata Oh, all yes, you know oh, yes. they say fight against anti-aging na say Oh, nema yeah. no etima ko ya ma akonta ne say akonta de odu fie de ne say fie de akonta o benya asem na court apon o me da wase yakopo ya do next week e besia eti we eye kanje ne nsuo na ye no nom no so ho telephone numbers no ma me nsa so mfa ntu dwa bio 0241 449191 0241 449191 ana 0507 379474 0507 379474 me se kanjin de nipadua no mu zoom live a wo de didi obedi nonnom de obenom weekend eye wo krom ti boys wo betwitwa bia ne ade a utwa entwa de ebeboro so a wontimin driving coffee so ho wo de kakra ne kudu fi ade achi a hangover ne hwan ni nyina achi wo no no apɛ kanjin so ne bia bo beside fresh ebe restore ebe factory setting so ho na akọ back to normal self na just say oko wenim kanjin energy drinking water eno ane enunum OCP Ghana Limited so the fertilizers papa ba so hu fertilizers ya nan ma omo do bro omo do emo omo edian tosu emeko jene omo akoko eno omo yei chese atia no ne sa ne ma nyina de wudua de wudobia say OCP Ghana Limited omo fertilizers ne bi na de be pete wonfudie ne so ebe so kama ebe so doso ema obrem koye kwa ye OCP 15 e ho ene ye OCP 10 ye OCP TSP no nyina e ho no mu a de wudua de wodo de wo tese uyo bia kwani de yonko sonko ene OCP Ghana Limited omo fertilizers no Ghana fa na nyina obenye biato ye hia ne se obeba agrochemical shop bi e ben wo na obusa se ope OCP Ghana Limited omo fertilizers ne bi eno one no from 0555 909437 0555 909437 and 0555 909433 nani ending komo Codex Healthcare Limited at the code free and code free plus glucometer abedwaso say yana nanom ne ye maame nom ne ye nuanom a wo mo pressure ne diabetes no won twen say wo soma ne nanano so won kofra antenes emra no no abesusu abecheck ne pressure ne ho ahwan de ama no sa fidie we ya ye de abedwaso ntino abrewa o maame o nana onua no wankasa ukura bia utimi de check o pressure ebe mo hu sugar level no ebe mo hu diabetes no be bia wugina ema wo hu de wo se wo ye wo ho he de wo se wudie ne de wo se wonum nyina no ebe mo hu ni nyina kama efidie we susu no obia ni yusu onye den okọ pharmacy shops and drugstores ye tunto bia utobie ne se ye kire so wo de ye ni sei ne mia ha sei ne ye sei ebe ye sei ya na chese echire sei eyesi ya na echire sei ye cheche oni nyina kama ye friend no code free and code free plus glucometer afidie no obia hia bi ofie ene mranche de maba wanye mmerewa ne nkokora ne ye maame ne ye papa no monko ne hia bi o ene memua ne maya wo mo wo pressure sheshe wo ho enya asem keto ne tintim bebrebe no a ye hu no enti kopa bi so tiase ne fa to fie o mu a wo dey check sugar level no dey check pressure no be bia wugina na aboa Ade pharmacy Oson's chemist ene pharmacy Sharks Pharma ene Lancer chemist nyina no obenye bi ato from 0540 677867 0540 647867 0540 647867 and 0206972963 0206972963 nene Codex Healthcare for ending common. Yaw toothpaste and then brushes and also so any edi chichi yesin
Yas toothpaste and then the brushes no and na ye de etwitwe ye sen na ye sen no apai fita kama ye toothpaste no ye wo total care ho ye wo teeth whitening ho and ye herbal toothpaste ni nyina no e ma o se na hoden e ma otimi didi eti wonu mu say ye wo toothpaste bia odi twitwe ose a e ma wonum ye nati bi na the whole day o consider no aduane enye saa na Yas toothpaste tie eti wonum so te ase em wonum da ho ema wo se ase ni nyina nkanka ne ade no eyi ni nyina afi ono mo kama ma osena woden ma otimi di dibodompem ti aduane de so na me de me di amantene de bebre na ye toothpaste no a wo di twitwu se na enye ntia kope Yas toothpaste na pair brush ni bi fa ka ho ye brush no ye wo de ano oden ye wo de ano omre ye wo nkwala de ye wo mpanimfo de ye wo ye mpanimfo mo so mo ko manim kakra no a so homrewa ne nkokora no om so mo de wo ho no mo a ni nyina Yas toothpaste ene brushes no eno ana ye de edidwuma be bia ye tonton ne ma bia oso pe Yas wo mo toothpaste ene o mo brush ne bi na wo de aposing dwabinra bank so efrefre yen se ope bosia na de atrewa hiem ope bosia na odi adidwuma eye dwabinra bank ene efrefre wo boru mo branch biem ye wo eye ahotoso pa fixed deposit eno na so wo sika bi da baby wo be 10,000 wo be 20,000 wo be 30,000 wo be 40,000 wo be 50,000 ye chire e da bank bi se wo de wo no o savings account mu ne da na yente chese yen ma interest bia de bia so sika tete ya na tete a dwabura bank se sika no da savings account mu a wonfa nya hwe no fa brayen na fa be fixed deposit oba so a opa bia ya no ma me de sika so mesi mamo na me de bosome so a ana bosome mienu bia no me pay interest sei so there bi ye betima ma o sei na no ma dia no so hu usika ne da ho omode ye adwuma so te ase no omode nsi ho ne ma da bia omode nsi ho ne ka ho da bia ena anytime bia so so ohia osika bia no dwabura bank e de emma o ya ban adwuma ni ope bank na de waketu ya fa ho ko dwabura bank na ene omonkoye nsise omo batampa loan scheme wo hono mu a eno so no abraboyi afi na wo hyase bodua kakran na ukrokro mu a omsi pra no mun so mu so te ase be ma obosia ye meteteo ye medwa wasum ye mfansi hu a wontimi me bata ho ma o ene ye so ye bosia no ye nka nche osekofo obusu afie hun krata ebre yansa na ya ma kofa wofa nana sewa ba ebransa na ya ma lo no debi ye de no a different cry ye ma flexible loan a so be hawo na otua small and medium enterprises obia bora dwabinra bank na ene ye nidwa your branches were just so bongre dwaben etimetim ejuso onwe Roman Hill mazin sepetim pomu fumesa adesman your branches ho no munyina ye ni nkomo 0271 409340 0271 409340 and 0208 521668 0208 521668 na ne dwabin raba ngeni nkomo na yenso mu emo asante ebo awe omra na yento aswe na osi ene yesi yi asante mi huni se yesi yi o asante ene ya me ya kono aha mo amanfo afrefro na fie akoye yesisi a wow do ben wo pa akoye ye pai ho ya o de obemi a waye ye na nsen eye pk very good me share na me yes are ena me susu me wo me na ye da manim 30th August this month ya and o ye o fie na ye no aha yes say o ye de why what's it what it because say because say ye ho kanu de penu fu enwu bia nka beboa o me de ba de hu bibi o ya bo amanya there be asante and je na you cut your way and pa de me ma take stance mo ka de gra me de me ne mo nya adwene because say
Pike say aha aye no ka me ba na ye me di dokono ne me di kandi wow me ba pike aye enti enya areho say ehima reho say anopa dabi me ni di anopa ne de ye nyina na yesun ye eni yekosie ba ye no ewia be 12 wine asante ba ya de enam o say ayi kakra onam so pike ne mam kakra ntwa ne ye ko akire ho boys ni ade ayi o say debi mi ko di fufuo no kra de ma ni atapoku ne ba em ye di ye we enam meboa ye we pork ene bayira ya tie ena asante ebo pork wa ye ne life we amoye no eno ho mo ye ko we pork ko we sa ni me eno asante ebo de asante o de bomodin wu ana bomodin ne mama mi ngu ana papa ngu na mi nure ye na se na wanche bayira de pork chese na me komba bi aye bi madam fu bi aye bi ekoye afa de ewie ya pe o mo say spring roll ni o aha no more chain life e na bi buro so de na afa mu wie ya kube she na enchi wie na nji mi hu se ma be yem se ma sa e de na mo yes e de no mo yes ade ma say mi madam fu no e na ba be jam o ya se mi mpo mi ba mama 50 cedi kwa na me ni di kwa na e je se debi mesa kofi ma wo mpacho mo hwe ma wo yiye mame so te ase asomasi o ye koye ohwe ye kama enti ekire bi so onya asem a ombesa ba beta na chi na wei aye ko na yie wan hwe ni mpo ebra ya bonensa 20 million ya bonensa 50 million ya bonensa wan hwe isuo kra wa me bi anom udin asante udin unya ya obi amabi wei ye bebo so unese ye bia na ene ebomodin bompa ye ovi onum se mo obusu ani bia ngu ombewu omuntu nyira ne so omu wu pa so omu wu am ye ya ebebo so aye no me de yesusa no wa ye ya mana ye fu asante kase ya ye wa ye na mana ye fu ye didi ye no mo ye mo enjati mi said that onye ni panyina na wo nsa betima so omo so but ye wa hoho bi asante omo ben e bia odwumamfo ompanimfo bi so ho eno ye seda koje efie bi o no mo kosoe ho se bia se kuma simple ko biti kwaji hotel o bi kwati mi kwaji hotel te se ne PK kwaji fie mu a fie be miensa kokosechi ene anopa no anu ye kum oje mene bra yo josa anu aba o say papa babro kan agisi ye jane ha am say Joanna Silas ne na ya mo me na ka jom say masa Silas se munim na mo maka no kino ebe akwa wi a be be sa be ye o kuma se o enti misra mo na wa na mjiki ndi ma Silas ti Silas na de ne ba no kosi no fie na Silas de ka ne be si ha adwuma mu nti ade achi kwasi ada no na ni so tete no no wo be frɛ busisa na ne ka we no mse de wo ye ne nra no ka no ye de asi adwuma mu edi ki agya ayie no pike maami ewu eti wo koja na yie na so wabra hye ne maami ani monya ne pike ani monya mo a asante ye bone ye wie ye na pike de yakofie pokui de yache de yatoto bayira yache dokono a ye twitwa ne slice kama ena pork no so mu di bia ye nkwan ohun sa mpusu no o asante ne ho akono ena onu susu eja boys yi okofa yi ade ma senfu o si senfu hwe se me ga so say ensa no a apetese ye de brofo na eto no o so oto okwa ba na chese herem na asa afi makonta ye ma shiro si Ningrasa! Erade ni emawu. Ofu akota na se kufu. What is there? Kai gallon fita na friends kwata rubber. Asante nipa be 10 years say. Nipa be 10 years say 8 yo. Kum no ma wie na say kai da bi. Yeah, o de me say ohun. Me ma appeal ni say ohun. Say o sika sebe na pese o ma mabru ni gia ohun. Let's find another way. Ebia obi enye sika na o say me frame mabru mu na magimoni. It should be different from a year. We have to have akota asante we have to get a reason to boost.
ne se Joma be mama na ka wa say ensa de wani ji a onom ore hoso a onom enti se wo de wo say there should be a reason for drinking. Reason say wo de say be what to nsa friend say memo ni nye no na say wo bagie ni no ye betimi ama when ye beti obi a opasa odum say betimi anom say Asante ti wa frame say ya bra me anya ni say de asem na esi Asante o se bia wanya visa wo ko US Asante yenko say no say obetimi ti me kobra am ase wodi munyam ye de denya me ase ba se bi bien si Asante o se yen kobra fe bia na so ya say o say ase de bi ma menka we na de o yes people paper course na yen Asante amamre no ayi no na enhyehyɛ da ho any day enhyehyɛ ni say obi na ne papa ne maame ne ba ewu enum de yaw enne wonim sɛ enne ayi bi ti sɛ sodoɔ ya o se na asɛm ye twa sodoɔ mu kra wo sodoɔ de asɛm ye atwam obi tumi ka sɛ but omo ye no in a nice way bia omo ndi na wɔtwe da ni hwe so on the first no ba be ye omo ye yie no enne na sodoɔ kra sɛ on sɛ na nhyehyɛ wɔ ho obi eno bi omo ye ne memene da no kwasi ada no ma trase wo fie omo ko da nyame ase ba na so mo wo fie nti wo pese wo be kye abusua na wakɔ akɔkye nti no enne sodoɔ ayie nti sodoɔ na na ye no Asante ye nse no ye sodoɔ first sodoɔ no nipa ku kakra bi ni abobo na nipa na ewuo no obi ba na ewuo no se ye sodoɔ nti kra na sodoɔ no ye ase ye de kyerɛ wo se ye mpani ni mo ahwe wo fie na se ne bangu da ya me say sodoɔ on se amamba ne mpanimfo adwene mu ye sodoɔ no ye mpese e beji se bi owu ababa wo so nti obi hye firi mu a wo mu da entem no a ya prapra so that owum for any sam mafie obi o chinchin Ghana se afie o no what you say but say mpanifo say bi wanyini ko nani mu abobra awo sanye mpodi a eno de omo ye yie no amugidi say wanyini wawo on ware mo se ne ma me bangu danti se wafiri mu a yenye ne Asante da bia no de okay ba se bi o ya kwala ketekete bi ebia so nkwala ketekete de no male so do mpanifo ka so do a uma me ban uma me awo be 9 10 na obi anwuda eye so do e be ma saa befitting barrier ne funeral system e be ma ba na mofo de ya omo de omo maintain mo standards One ka jo za brofo maintain standards mofo obi wu decoration na ye kofa ba ha se no nyom na ye decoration boni be no be ma ko decoration we deco Queen Elizabeth ifiri mo no kun se ko ye say nye no mo se ma me na yie no there be o ya enye se eye ni se wo se no se ti ya ntensa body ba akokra o Queen Elizabeth yi ase wo mo ko ko bonsa ombo no e no so mo ya announcement ya ba Queen Elizabeth kesiesi ewu ni ye ya ntensa body e kra ba ko Ghana se Ghana fo a mo ye di mo so no mo ye de ye bia ye ba ye de snap pentu ye de adisede ini nyina ya nte ozo mo ye Queen Elizabeth ye ni se no de me kan se eye nu je ya ebe ye nipa baba ho bubuja ditum but Asante ye ka se ye fa na ye de enye se eye fe o ye ka se obi eye ni ba yo ampanufo se obi abamayi se oba ene oba baba bisu ene obi eni adaje o o se na adaje nyina betena o ampo ya wo kwa adwuma nka wonya chop money o wo de betena o de whole day ebi kra tena wo nche ebi betena ebi ba Friday obi ba betena wo nche Friday Saturday Sunday Monday no da so te wo nche sana Monday wasesa ne makra akọ was spending close to 4 days wo nche Asante Oso mama ewu nti wo sanku no na ya na no mokra no efie ho na no mo no aduane o ba no mo kɔ no aduane no wo fifufrom no mo kɔ no a Asante omo be display no petem tie di wura dem unti na ya na nanom se kunani a no mo de kunani na wura dem yase kunani kɔ dem aba on say me can SSS no anya SSS asem ya na nanom ye aduane say ya get video ya get to Japan de ya mama sa ayenu sa na Asante tinka ntuma fufuo no nka nyam ayi me ma me ntuma hima moka ya kwa sorry ya wie o se ntuma fufuo no so fura na ba ko na say yo ne na say ya 80 o se dane de ye set timude eje mi Asante ungo enye ye na akono na me ye no se mehwe bogus no wo mu na maba mo frɛ mi wo ma frɛ mi wo me maba
ma betra ho no busa say na mo say mo be serve we hin so na that ya wo mo eye no omo no woni mo hwe wo be do eye na so busa na mo serve we hin na mo betra se we hin eyi bogafo no omo serve on say e bia say ma we agifie wa ha we so agi we fie we agi we fie we agi we fie na yesu yan pam obi mfra se oba ho eye eto da kra aduane na buso ti mo ma mu bi ni asante eti si anya yi a hwe boswa nke be ka o enyeka entuma fufu duku ene ma no mo duku bi style bi debone mo ahwan no mo chinchim no kankan na ma no mo masoso ti se kuku amone akosia so mu amudi omu chim duku na fata omu uze ma no mo ma no aha chim duku a fata no tika duku na nka dem we mu we go meja wege sa ko buduku abadwuma media me see omu nye na the SS is too. What is SS? SS ni say obeye kosia da memeda wo chi bayere wo bayere na chi prekuni asante oba me ye ne se ubebu hiwu a nti eno na mepe ayi no enya akono duane ye kodi ni ho se me babiane akono na me kodi ni yase mepe ba omo be da me ye no ti agide mu se obi aduane obedie iti aye no varieties itu duru ho no mo a e odi o kodo no wadi ye wo me say ba ku bia me ko hu ye elewonyo nyina elewonyo kube bayira ya chie ede ba ku bia me ko ede azade mi agrade mezam kosia no unzo kosia na ya pa mu di meko asem no mo de ne o ma anya ne sa o o mo ye ne style bi se kosia no se o mo de die o se wan ena meko no wom de da na che se mi na mse we gire ya ba ye so say event say ma me na head decoration any caterer o mo adwuma ye o mo so adwuma no na caterer si asate o mo eye no kwa mo kwan benya bia ye o ko obedi abetie kakra kube na bobo ho no se ke yenwe esisi kwa mo to ya nkode ba ye na se so enti no ene me bi wo ha it's not aye na aye culture aye amamre na se no musi amamre na ko no yawo ama ene aye mu areho no every mu yawo wo de ha ne se ne obi aye ba ya o se minia na aye aduane be na abesebo tin pan ma me da ho ne papa da ho ne nua ba na ye da ho no wonwene ho no de caterers no so me ma wo de eya akwaja eja S5 o so anopa no ye pegafunu no a bebre ofufu kakra banku kakra o se fufu o emutuo kakra abetie die huo nyina ye serve ho ansa na awia no no ma emo jollof white rice den ba ku bi na ye yellow no se ya no mo de ne gusu a na den hwan no na awia ya batlapia ne ho mpempra wade ya ba akokɔ no so na basa chem greater than less than for ne de da ho ansa na ya ba na ba ku bia me ko de yi adanku asante adanku mu a ne de esu anim say adam wonko a bi adanku ayi no adan so ma monsa na ye wera monsa say wudi sa omo ya wa monsa say wudi sa omo obi go no say be onye osi kampanya we eyi akope mu adanko se kwa na okuma se akope adanko nyina okuma se wo de ba se fanya yi so nti ya eyi ni de me say me nka se but SSS ebro so do wow told me say bi wo mo ya wow say eyefe ya na eyefe ebro so asante ma na eyefe na e ba sa ani je nim na je se he areho nim asante eye de eye ho e ma no fada opportunity e de kire say ye papa share yen ye ma me share yen enti wo se o makoto adaka ne board ye de besie ma me what I say e bia abusua fie o ma siesie ho kakra so hu development na yes ye good ye ma me share yen ye papa hwe ye ye classmate aba be jayen ye dwuma efo aba be jayen ye namfo nom abusua e ba ye so hu ye ma me ne ye papa nom a omo ebi wo akwantu mo ba be ja asante ne ye hwe omo sa mo makọ iti ye beto pono kakra so ye ma me ne ye papa no be keka oma no kakra so ye obi wo no ma asante se na mike agi so otwa bi ansa na watimi yesu se hwe na yi ansa ni ase nsu omo nsu ensa so omo no mo nsa no se bi ni ase a ojira ensa na ye motivation ensa na is an appetite for crying
when you drink and I say when you busiani wo papa no mama da wa nye nsa na obenom na because yaw no wo mu dan say obeka say economy sa you obi ho a odide me a obesu obi so ha ne de obenom nsa ebi so de say okakai ne ma mi wuo bi ne ho ahwa no so de su bi aba aboa o so ye no kai we say obi ho ha no papa ba 6 and 7 or 9 no omo ye e fe ne say omo ka koko breakfast yes tea breakfast ni achichi kosua ni ade efunu no da ho nyina o na manfo nom tea amu wi a 9 fence be 10 11 ho no ho na fufuo ne ba no ho na banku ba no ho na dokono na yama o sadin ba ko so hu ho na tilapia sem no e ba no so hu enu so akwa kogu ansa na awia no 3 4 5 no awia no de akwa ete se nam ne emu sem ne ade ne yesevu a ansa na ye na etu 6 o'clock no a ya sheda to pono we 4 square meters mo asante no ye bra ho ase nipa ba eye na ye fe ensa yete 200 million yete 100 million yete 50 million iti ekama iti abusia penisa fe mema mmatrase ensa na aka no mfamra ne yanwe kwasi ale chile kwasi ye betobi na je se abusia penia hu se eyire se de ya ekama asante ore ya kebi mu matie fo se mo beso mo yom eye ni ana se yenye ni say ya e man mfrefra ntoma no mo kaba se e man unse na nsen omo nko party unse ya manfo nta anye party ne sane be ye de ye de ya e bebe fia me aye tie ye na se no e man ka be omo nya ba bia mfra mfa nko e ho no mo de beba entuma fufuo entuma unse omo ba ko bi so e man no on friends dancing cry omo de yi o ma wa mo ma basa ne o e fata wo mo me dem te wa eno na me do enti na ye no okwa ye agaza me kwa ye kwa sketching me de ko hwe die honam ne ade nyina me hwebi ei ene woni me ye ko asante ade me kopa me kopa abza 40 etie for yemra mo honum na mo soso mo nkyere mo adwene eyie no se de yesi kwei ne papa mu a hello good morning. Hello, good morning. Me ba chodi di say na aka se free hin. Opa ye kese me dia ni Roman father the white angels. Akonta me bo akonta pa na Sompa kra so. Wo mo bo adwuma opa because me kwa kra me me bo adwuma mo bo no. Mo. Na me tia e be me ta papa na engineer Pablo so do me na so Francois incoming secretary oba wa Santerezi. And I just in Kodia for right. Me dia me free ma me free. Anti cafe. Me papa so free e joso. It media me typical asante yi obi ben muda o ma me ne ben free muda so do anya yati na ne wo wanda eti me na na do ko wuye u ba fi ta ko ba aduane na ma na obi edi but me ma ni so free mu a no there the no part that to me the sure na me that eti bo ba na ka to be aduane ba ego be ba ni wo ma de me de wunya because me ma Roma ye obi me na ya kra so me ma ni wo kwa me and wo fufu to be me ma ni wo o ba ga na be nya di adoko me ta no ma ba na na wu dia na na wo le bo na wo ni e kire na o ma me so nya 75 na wawu no enye obi nana ono so o man nana no ntom so be ye na yom so mu na a che ba ni se wona ne ma me awu wona ma me na o ba Roman father bye bye what can dey we bye bye wo na wo mu am yewu no wo so ma no na nana no ntom so mu na wo na didi am bi ade se hello good morning. Good morning. Oba mpacha odidi se na aka se free hin. O me pa so me de akosia me ka se amenti we. Yo kosia ma menti we. Yo na ye yo ni bi. Se de wo kire mi ya fe pa. Mati ya ma na broso da. Mami. Dodo. Ya ma na broso trefe. Se si akaba fun na ya se ne pampo. Ye ya wem ye ya hem ye ni na Mama ya fe o e ma mo ho ye fe e ma mo ma no mo ho ye fe woko
What yakem? Yay. Another one. Okay. Hello, good morning. Good morning. Oba mpacho din di se na kase free hin. Mpacho e se me kia me ta to okwasi. Yo, ekia ma mintie we eyei unza mo kaba ne ya na nansen mu twitwa ma ne fata mo pa. Papa ya sisi ya me ala ya ma na bloto. Ye nya baby amfa nko, eyi a ya mfra ya kwa ne na mate. Eye. Ya mfra wo nso wo te ya na wo di ho. Ndi ya ta to kapla ne amewu na do. Ndamate. Eye ni na amewu adoso. She ka baby. Nefe. Come. Hello, good morning. Hello, good morning. Me ba chodin di se na kase free hin. Richard kase free hin. Richard ma me tie we. Oh, minua ba ko ye na se ya kono pasa e ma wa yi ase a e ma ye no kra ya kono mrantie no omu gina ho so omu nko omu bon se wie kra omu tena se e ye ni timintu se ma wa ase a ba yi a ma ni ase no obon se boys ne bon sa o se ne abusuan mede enkra yi a mere wagu ase boys no omu mayo omu nsan kra boys no omu mo ba maya ne gua maya na gua akoye ade be motivation yes it oba so bebo nsan 5 million maya ne to obo 1000 ene se mo bra na obo nsan 1000 no wo frɛ wo monkochia no monkodase motimi de ma no abegu ho akogu ho no mo de dase asedafo monkodase denka eyi so me kobo asedafo no. Hello, good morning. Hello. Yeah, hello. Me ba chodin di se na kase free. Recommending the wisdom, Mr. Free man, so that your wisdom, I mean, your free man, so that tannoy. Made in Canada, your police before mobile amounts to how much I'm concerned for you. No craning your meaning, your police before, and then your figure for mobile amounts to her. Tomorrow, move dear Wahano. No craning your meaning, ya na no. Anna, ya na. Situation nankasa edestino omo fata report no na ekọ but I said yeah that no program hey obi match obi atum nipa ne free ko wa tres ana mo ne bae mo ti nipa ne tum wie no the next day nipa ne wuta apɔnten ta baby crowd nipa ko hu esanse ne nipa no ye popular wo ye area hanti obi hu no ofre bi ta ta da nipa so metime hu to wuda it's no police station. Almost police station for fair money by hope man. Almost fair. Manso be their police for Momobaha. Any Oma come for Nana police station on one of the Hamas were at was school, police of Omco, no sounds could be too cool. If the enemy knew the Yana police for non to the Obama so high, I think this show with him and in a year or more better. Yo, Martin Medasi. Pacho, hello, good morning. Good morning. Pacho, didn't say na kase free. The kase free. Mami ti. Media me ye me ja ko. Ya me say ya, me say me ti na so do. Ye mani e yo mo kon. Sa ema obe me gina so do. Ja, me ti mo ko en. Oh. Emma kaba ni o mo select no. O ma wo ni mo ko so no. E be say jina so dada na ye we de nti yare ho. Areho nti ma mi ni. Areho nti ma mi mpe. Papa ambassador. Wo de wo kasa on kasa nche de be ne be ma. Obi be ma bi ehu e wade a ohu oba ho a. Emma. E wa mu fe so chi na ma hu a o se yi ase. She me ma mi ewu nti o ma me dogi ase ma menye he gay so bia ma mina cha. Hello, good morning. Hello, good morning. Hey, hello. Yeah, hello. Me ba chodi di se na kase free. So me dey entry me kase
Maminti wentry. Sister, you want some more cane. The person I can't attack. Maminti. Yeah, I'm saying why away. You know me, any Pocrona will Bushia will frame. Mo and it's possibility. And then a bra papa boy. Nebra papa or boy, and it's our send me. Mo and I don't want a madden or boy, man, no people know that from my uncle for then Uncle Dome. Yes. And my a Boamah Krumun a Nika there be mo Entina Asante Nampenifo be proposes say for taxes be near there's that a year economy. I say Obi a we ne yenko tax no. There be yogurt to run ne hwan no mobile no ne chewing gum e ma no ya no mo so nam de echine yi ase no won firi ho na asa enti no wo be yi ase no ayi committee no bejo bibia so be ton ne ma there be ene se ne ma yi a te ene ma me so beba beton chinchinga no a ene pe kakra ma me bo me nsa ke body Asante. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Me pacho din dis na ka se free hin. Me pacho Femi Jan me first padaso. Pacho peja ne kakra ma me na yenti why. Yo. Isi ade nyame aduma eye no maduma ma owo so enya adwuma eye. Say that's a boy you be. Inti mwenye muona enye pese sao na ugo shinde my wife. Right. Yes, owo ni mo nyamo. Obet ko try bisa. Wo kuku ni pasa say ewo na efe. Mateo Perry. Say wo na ni mo nyam. Say ma wo na ya kono, obi say competition. Ewu aye competition. Wey, be let me ewo ma. And a boy ne kan Alonso, oh mami wuye. There I am. Oh, me ba ofie jollof flour ma me. Na me so say me mami ewu. Odi obo hu dia me de be yo. It's excellent. Excellent. Na mami fa last call na birthday to or say blessed birthday to my polling station women's organizer, Mrs. Hannah Dick Kweku from Honorable Listowell Ochre Dakon Asare, Secretary Obuasi East NPP constituency. Okay. And a special birthday to Honorable Richard Kwesifori Ajimambuoti. Yes, the mayor of Kumasi. The mayor of Kumasi. And then the birthday. But necessarily and then oye ni nuano ye. Oh, Kwesi. Yako ate. Yako. Happy birthday so. And come on, yanko ponto nkwanem. Healthy. Sort of say. Kwatenti ahode wom yanko pon fa no mo. Na eko anima. And a birthday to baby day.